58. poglavlje. Govor jezicima. U ovoj knjizi se ne bavim autentičnim iskustvima, već okultnim i demonskim perverzijama ovog fenomena. Upoznao sam neke hrišćane koji se povremeno tiho mole jezicima u svojim ličnim privatnim molitvama. Niko, sem njihovog sveštenika, ne zna za to. Za to se ne zna čak ni u crkvi. Nemam namjeru da ponižavam iskustvo ovih hrišćana, čiji sopstveni život vere i želja za žrtvovanje stavlja kritiku na njih. Ali, niko ne treba koristiti izgovor. Čak i ako nije autentično za sve ostale, za mene je pravo. Moram reći odlučno, ne, samom pokretu jezika. Svake godine se povećava broj negativnih iskustava koje čujem. Mogu se spomenuti preko 100 knjiga koje se bave tom temom. Ne mogu ih nabrojati ovdje. Najstručnija je knjiga Psihologija govora jezicima, The Psychology of Speaking in Tongues, od Johna P. Kildala. Pokret jezika je doneo takvu zbunjenost i podjelu u crkvama u Sjedinjenim Američkim Državama, da je američka luteranska crkva osjetila da je prisiljena da postavi komisiju koja će da prouči ovaj fenomen. Komisija se sastojala od doktora Kualbena, psihijatra, doktora Seitra, teologa i doktora Kildala, psihologa. Njihov izveštaj daje odlične komentare po pitanju govora jezicima, ali smatram da im nedostaje duhovna strana. U Nemačkoj je izdavačka kuća Hansler izdala knjigu Francisa Scheffera, Novi talas. Nubmerovu knjigu sam već spomenuo u ranijem poglavlju. Dve moje knjige, Razdor jezika, The Strife of Tongue i Harizmatski darovi, Charismatic Gifts, bave se ovom temom. Izgleda kao da su jezici i takozvani harizmatski pokreti najopasnije oružje koje Sotona koristi protiv hrišćana. Moram, međutim, jasno naglasiti da unutar ova dva pokreta postoji veliki broj pravih hrišćana koji ostaju tamo zato što im fali dar razlikovanja duha. U ovoj knjizi ću se baviti samo demonskom stranom. Počnimo citatom Hubmera. U slučajima gdje su se ljudi poput Johannes Seika molili za ljudima koji su tvrdili da su kršteni duhom, često je bilo jasno kroz zastrašujuće scene koje su rezultirale da je ovo krštenje imalo demonsko poreklo. Sledi nekoliko primjera. Primjer 201. U martu 1975. godine sam imao nekoliko obraćanja u crkvi doktora Kenneta Moona u St. Petersburgu, na Floridi. Posjetio me je misionar. Rekao mi je tešku svešteničku situaciju. Govorio sam sa ženom u Orlandu, na Floridi, koja je govorila jezicima. Istakao joj je da se često spiritistički duhovi kriju iza ovog dara govore jezicima. Kada je počela da se moli nepoznatim jezicima, misionar ju je upitao: ti koji govoriš nepoznatim jezicima, da li ispovedaš da je Hrist došao u telu? Prvo nije bilo odgovora. Zatim je naredio duhu u Isusovo ime da se otkrije. Konačno, duh je rekao, dok žena nije bila u potpunosti svesna: pripadam crkvi. Misionar nije tu stao. Kojoj crkvi? Pitao je. Satanističkoj crkvi. Stigao je zapanjujući odgovor. Zatim je sveštenik naredio ovim silama, demonima, da odu u ime Isusa Hrista. Žena se oslobodila uz Božju pomoć. Slava Bogu. Primjer 202. Za sličan incident sam čuo u izveštaju kanadskog propovednika Billa McLeoda. Rostek, američki evanđelista, vrši sličnu svešteničku službu kao i ja, u Tokoji, u Džordžiji. Bila je žena koja je stalno govorila jezicima, tokom molitvenog sastanka. Nije postojao tumač. Prema upustvima datim u prvoj poslanici Korinćanima 14:28, ona je trebalo da ćuti. Braća su joj rekla: molim te, moli se na engleskom, tako da te možemo razumeti i moliti se sa tobom. Ne mogu se moliti na engleskom, odgovorila je žena. Nastavljam da govorim jezicima. Braća su rešila da izvedu test koji je spomenut u prvoj Jovanovoj poslanici, glavi 4. Braća su pitala: da li ispovedaš da je Hrist došao u telu? Nisu dobili odgovor. Zatim su naredili duhu koji je govorio jezicima: imenom Isusa Hrista naređujemo ti da nam odgovoriš. Da li ispovedaš Hrista?
Zatim je usledio zapanjujući odgovor. Ne, mrzim ga, zavapila je žena. Priroda njenog govora jezicima je otkrivena. Slične stvari je iskusio kanadski misionar koji je 10 godina radio u Borneu. On je sveštenik George A. Birch, koga sam prvi put upoznao na misionarskoj konferenciji na Javi. Uskoro smo postali prijatelji. Otkrivši da smo na istoj duhovnoj, talasnoj dužini. Ponovo smo se sreli kada sam govorio u Vancouveru, u Kanadi. Također sam primio nekoliko pisama od brata Bircha, u kojima me je ohrabrio da nastavim sa svojim radom. Oni koji su pozvani na borbu protiv okultizma i fanatičkih ekstremističkih praksi, otvoreni su ka mnogim napadima. Ono što volim kod brata Bircha jeste to da on prihvata prave darove duha, a u isto vreme se protivi ljudskim ili demonskim imitacijama. Brat Birch je istražio 20 slučajeva govora jezicima u Kanadi. 19 su bili demonske prirode. U jednom slučaju je osoba koja je govorila jezicima rekla: ne moraš da ispovedaš moj duh, ja donosim svoj govor jezicima. Jedan od 19 slučajeva može se prebrojati. Primer 203. Shirley potiče iz hrišćanske porodice. Kao mlada devojka je došla do vere u Hrista, a par godina kasnije se pridružila mladoj grupi pod imenom Mladi sa misijom. Svi članovi ove grupe koji su pripadali pentakostalnoj crkvi govorili su jezicima. Svi sem Shirley. Njeni prijatelji su je rekli: sve dok ne dobiješ krštenje duhom, nećeš imati moć za svedočenje. Shirley se mnogo molila za govor jezicima. Zatim je jednog dana tokom sastanka u pentakostalnoj crkvi otišla do platforme, držeći ruke u vazduhu. Dobila je dar govora jezicima. Slava Gospodu! Svi su zviknuli u radosti. Shirley je dobila krštenje Svetog Duha. Neko vreme kasnije čula je za demonske imitacije dara jezika. U isto vreme je primetila da većina članova mladih sa misijom otpada. Neki su postali zavisnici od droge. Jedan je poslat u zatvor. Niko od njih nije nastavio da prati Isusa. Ovo je povećalo njene sumnje. Složila se i dozvolila bratu Birchu da proveri duha koji je govorio jezicima. Prema prvoj poslanici 4.2. Dok se Shirley molila jezicima, brat Birch je pitao: ti duše koji govoriš jezicima, da li ispovedaš da je Isus Hrist došao u telu? Pošto je ponovio pitanje, demon je zavapio: ne, ne! Odmah zatim je brat Birch naredio da u ime Isusa Hrista otkrije svoje ime. Lucifer sa 3 svoja druga, došao je odgovor. Savle, Dimitrije i Juda. Zatim su glasovi zavapili iz devojke: mrzim te, mrzim te! Devojka je odmah poskočila i pokušala da zadavi brata Bircha. Ovaj čovjek Božiji je sebe stavio pod zaštitu Isusa Hrista, Evanđelje po Luki 10.19, i svezao demone u ime Gospoda. Zatim im je naredio: u ime Isusa Hrista, reci nam kada si ušao u ovu devojku. Na tom sastanku pentakostalne crkve, odgovorili su, 17. avgusta. Šta nameravate da uradite sa njom? Želimo da je držimo van istine, zato smo uzeli kontrolu nad njenim jezikom. Brat Birch je zatim uputio Shirley da izjavi da se oslobađa ovih demona u ime Isusa Hrista. Ona je to uradila. Zatim je brat Birch naredio demonima da napuste devojku, zato što je pripadala Isusu Hristu. Devojka je oslobođena i zahvalila je Bogu na spasenju i izbavljenju. Nekoliko činjenica postaje očigledno kroz ovu priču. Demoni govore u prvom licu. Kada govore o osobi koju su zaposlili, govore u trećem licu. Oni koji pokušaju da dobiju duhovne darove, na primjer, dar govore jezicima, silom, oni padaju u ruke drugih duhova. Prva poslanica Korinćanima, 12.11, nam govori da Duh Božji daje darove onima kojima on želi. Pavle također prikazuje u prvoj poslanici Korinćanima, 12.29.30, da ne primaju svi sve darove. Darovi se razlikuju. Ovo je nekoliko tačaka za koje smatram da imaju veliku važnost u izveštaju brata Bircha. Nekada se dešava da demoni tvrde da su Sveti Duh ili Isus. Zato povremeno izuste Isusovo ime, ukoliko im zatim naredimo ime Isusa Hrista da se otkriju.
Oni su tada naterani da izjave: ja sam nečisti Isus. Još jedno svjedočenje koje imamo pomenuto drugde jeste: ja sam Sotonin Isus. Ime Isus nije ograničeno na Isusa Hrista. To je obično ime. Kao što možemo vidjeti iz poslanice Kološanima 4.11, na primjer. Stvar koja i brata Birče i mene brine jeste da demoni ponekad odgovore na test pitanje prve Jovanove poslanice 4.2, potvrdno. Na ovaj način oni ponekad zastrane čitavu hrišćansku grupu. Ovo je najđavolskija zloupotreba reči Božije koju Sotona sebi dozvoljava. Ovo sam diskutovao sa nekoliko iskusnih Božjih ljudi. Ne znamo odgovor, ali možemo vidjeti iz poslovica da postoje satanistički falsifikati koji čak uzimaju ovaj oblik. Završit ću spominjanjem još jednog svog prijatelja. V. Raymonda Edmana, bivšeg predsjednika koledža Wheaton. On je napisao predgovor za moju knjigu Hrišćansko savjetovanje i okultizam i pozvao me da govorim na koledžu Wheaton u brojnim prilikama. On je govor jezicima podelio u 3 grupe. Dar Božiji, govor jezicima kao rezultat sugestije ili autosugestije i demonski govor jezicima. Ovo je ista podela koju sam ja dao u svojoj brošuri Razdor jezika. Ovo razjašnjava, sa druge strane, da mi ne svrstavamo sve darove duha kao neki teolozi, ekstremisti na prvi vek. Sveti duh nije ostao bez posla u prvom veku, ali sa druge strane postoji više slučajeva ljudske ili demonske imitacije. To je đavolji posao.